dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afrika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Ona uliona zote zinapanda. Shina wanakimbia nabo. Zabingi ushapita ndio filmaje nyuma. Shina wanakimbia sana ba mingi sana kabisa. Shina wanakimbia kabisa. Shina wanakimbia maki ni bala. Shina wanakimbia tere maki sheni yae. Bajapa nange na basodana batusi bachomoka wewe walikuwa bafilme hapo. Aba wote walikuwa kule. Bana sinde garembo. Aye kule ni aye. Maiti zile. Wapi? Hapo maiti zile. Wewe hapo maiti ile, wacha maiti zile. Ndio wale baua wako. Wale nao walikuwa kule. Watu filme kuna usura wewe. Nataka wakufilme. Radio umwe umunsi turi kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa 11/4/2025 twatwinjiye muri radio umwe muri breaking news narababwiye ngo mbahaye ibyumweru bibiri hari impinduka nyinshi cyane kandi nimugiye kubona amakuru mbazaniye rero kandi nari mfite nari nanze kuvuga hari carrière minière hari ahantu hacukurwa mu y'agaciro muri Walungu ahantu hitwa muri Wavungu abantu bari hariya muri Walungu barahazi cyane rwose ni ahantu hava mu y'agaciro menshi cyane menshi cyane aho turimo tubona ko ibintu bikomeye cyane ntabwo birimo koroha amakuru arinjira buri kanya barimo barambwira bikomeye cyane ahantu bita Bwahungu muri Walungu ni ahantu hari kariyeri mu by'ukuri yari icukurwamo n'Abashinwa ariko umutekano ukaba ucunzwe na RDF M23 AFC. Ibintu byahabaye umunsi w'ejo tuvuga amasaha 10 harangiye Imana niyibizi abana ba Rwanda baguye muri biriya biro kiriya kirombe cya Wahungu aho muri Walungu aho noneho ku buryo butangaje RDF M23 AFC bari bamaze iminsi bazi ko rimwe na rimwe drone zibatungura wenda mu ijoro Skoy zikaza mu rukerera n'iki turimo turavugaho noneho hafi mu masaa 5 hagati ya saa 5 na saa 6 ariho Skoy ziziye ku manywa y'ihangu zikakora ibara ahantu bita muri carrière minière aho turavuga ahacukura mu y'agaciro muri Walungu aho bita Wahungu carrière minière Wahungu ahantu bakunda kwitwa ngo Nazareti. Abantu bari Walungu murahazi nkeka ko abantu muri RDF barahazi iyo bavuze Nazareti no kuvuga ngo iwabo waho ngo Yesu yavukiye. Mu by'ukuri iyo muri Walungu hari ahantu bita Wahungu ahantu muri Bwahungu muri Bwahungu ahantu bitwa Nazareti ni ahantu harimo kuva mu bihe menshi cyane bari abagabo ba Kigali mu gutwara cyane no kwita Nazareti nta yindi mpamvu niko ari iwabo w'umucunguzi harimo kuva imari nyinshi cyane ijya kungira
kugira icyo ikura mu mifuka ya gatsiko. Ibi byose nibo mbabwira, habaye ibintu bikomeye cyane. Ni breaking news, ntabwo nje kuvuga amakuru, nje kubabwira ngo nari nababwiye hano iki kiraba by the way. Iki cyumweru turimo turangiza n'igikurikiraho n'ikizakurikiraho ibigiye kuzaba. Hari ahantu amakuru yo mabwira ngo mufite amakuru ariko sindayavuga kubera ko wenda iyo operasiyo yari yankuru ntabyo uvuga. Erega muri abo bifobagane bya RDF dufitemo abantu baba baduha amakuru y'aho bageze n'ibyo barimo kucukuramo n'ibyo barimo kubonamo na efekitifu ndetse n'abayobozi baharaye. Impamvu ntababwiye ngo ni ryari ni uko nari mbizi, haba hakenewe kumenya ni bande bazamutse, kuko iyo hari ibirombe birimo gupfamo amabuye menshi, Kagame azamura abafandi bakomeye. Nimuzamwumva ngo drone ngo yatagetinze ahantu runaka, siko yatagetinze ahantu runaka, burya ntabwo upfa kujya kurasa barya ba Kadogo mubona bana barimo kujya gutoragura mu za Ruhengeri, Gisenyi, Kibungo, Byumba, he hose mwe murabibona ko barimo barakora bya bindi bakoze 1996, 1998, ibyo bita kuzoba. Mu gikotanyi babyita kuzoba, ni ukugera baturagura umuntu wese uri hagati y'imyaka 15 n'imyaka 40 baratwara iyo urugamba rwabashyuhanye. Niko bimeze, bakabigisha imbunda icyumweru kimwe, 2, 3, ukwezi kumwe bahita batwara ku rugamba. Iyi makuru mbazaniye ni amakuru akomeye cyane ahantu muri Warungu, muri Sud Kivu, aho muri site miniyeri ya Bwahungu, aho noneho Kigali yabatije ngo ni Nazareti. Kuhita Nazareti muri Israel havutse umukiza, ariko Nazareti ya Bwahungu hariya havutse amabuye y'agaciro akomeye cyane, agatsiko kacukuramo bikomeye. Ariko ibyahabaye uraza kubivuga, ariko haguye abantu benshi cyane, haguye abafande benshi cyane, kubera ko iyo ikirombe kirimo kigipfa amabuye menshi ni ugupfa. Burya amabuye y'agaciro ntabwo bavuga ngo yabonetse bahita ngo yapfuye. Ni kimwe n'uko ibyobo birapfa, imegeri zirapfa, none ibintu bizamuka mu butaka bigahita bipfa nyine, bigahita bitanga umusaruro mwinshi cyane. Ibi byo byabaye rero hariya muri Warungu, ahantu bita muri Bwahungu, ahabatijwe na RDF M23 ndetse na FC itakivugwa AFC Nanga, aho bahise Nazareti. Kigali bahita Nazareti, nta yindi mpamvu ita Nazareti. Ntabwo ari uko Nazareti yavutsemo umukiza Yezu, ahubwo ni Nazareti kubera ko havutse amabuye menshi cyane aba bashyira mu mifuka yabo. Ariko ibintu byahabaye umunsi w'ejo, aho Sukhoi zimanukiye. Ntabwo tuvuga drone ziza mu ijoro whatever, turavuga Sukhoi zaje hagati ya saa 5 na saa 6 zikora ibara aho muri iyo site miniyeri ya hariya muri Sud Kivu, aho bita muri Warungu. Noneho muri Bwahungu ahaje kubatizwa ngo ni Inazareti. Inazareti nahava ibisubizo byose, yamabuye yose. Habaye igitero gikomeye cya Sukhoi, aho haguye aba RDF benshi cyane, M23 benshi cyane. Ariko ikibabaje noneho baracyari muri ambiscade, kuko izo ndege zaje kurasamo already hanagoswe. Aka kanya ndimo tuvugana RDF ntabwo ishobora kuvanamo imirambo irimo, ni myinshi. Mumbaza amazina ko ndayafite, n'abari bahageze mu minsi 3 ishize yose ndabafite, ntabwo ndaza kuba navuga, bo bonyine barabyiziye. Narababwiye ngo iki cyumweru n'igikurikiraho hari byinshi mugiye kubona, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nuko hano hantu Inazareti habatijwe nyine Inazareti, hahandi havuka amabuye menshi, aho kuvuka umukiza, aho kuvuka amahoro, aho bita muri Warungu, muri Bwahungu. Ahantu habereye ibara rikomeye cyane umunsi w'ejo, hagati ya saa 5 na saa 6, aho Sukhoi zimanukiye zigakora ibara. Ariko mu mwanya none Wazalendo bagose iyo area yose, bategereje force ya RDF izaza gutwara imirambo. Irimo aba ofisiye benshi, kuko ahantu hose hapfuye amabuye, Kagame yoherezayo, cyangwa iriya killing machine z'amabuye yoherezayo aba ofisiye bo kusekiriza aho hantu. Abo bose rero ibyabo byaje kuba byatunganywa. Ntabwo nza kubabwira amazina yabo n'abarimo, kuko amakuru turimo turavana mu bashoboye kurokoka ibyo bitero. Buriya radiyo Ubumwe, Komanda Francois Makuru, nshimira abantu bose muri Kigali, kandi mukomeza kujya mwibuka ko WhatsApp ya radiyo Ubumwe ni +1 5 8 7
594 917. nongere mbisubiremo: 1 587 594 917. iyo niho mugomba kujya muduhereza amakuru, dushimira abofisiye muri aho ngaho muri Sud Kivu, mugumya mutwabudetinga ku bitambuka, kandi mwanakoze cyane, twabikurikiranye cyane 5 kuri 5 mu hantu bita muri Warungu, muri Gahungu, aho site miniyeri bayihaye izina cyangwa isirino cyangwa password ya Nazareti. I Nazareti tuzi ko havutse umukiza, ariko ho havuka mu y'agaciro. Ibyahabaye ejo hashize, turimo kuvuga kuwa gatanu, aho Sikoyi yaje igakora ibara, n'uyu munsi wa none aba ofisiye ba RDF bari hariya ntibarashobora kujya kuvanwamo, kuko Lewazarendo bazungurutse iyo site miniyeri, harazungurutswe. Ntago drone haje Sikoyi. Ibyo yakoze Kigali muri Dikota muri RDF barimo barabibona, imirambo kujya kwivanayo ni ibibazo, harimo abaofisiye benshi. Ibi byose breaking news nje kubabwira. Aka ni agace gatoya ntari nababwira, ariko mutazakina buri mubonye ubundi buzama abajenerali 4. ni ukuvuga ngo urugamba ntabwo rukiyobowe na ba majoro cyangwa ba koloneli na koloneli, ba jenerali bizamukiye. Ba jenerali 4 iyo bazamutse aricyo bivuze. Aka kanya iyi ntambara irimo igenda gufunguka. Kagame yagomba kujya gusinya i Washington n'umuntu bita Faci, ariko kuri yo tunguranye mwabonye uriya wa Katari amanuka i Kigali ndetse ajya n'ahantu bita i Kinshasa, ariko ngo noneho ngo yamushyikirano yakagombye kubera Washington, ngo bagiye kubyimurira ahantu bita muri hehe, muri Togo. Kagame ntibageze. Reka mbanze mubwire rero, barimo bararwaza umurwayi Paul Kagame na RDF yiwe, ariko turabizi icyo Amerika irimo ikora, icyo Trump arimo akora turakizi. Ibi byose insinzi irimo irakomanga. Reka mbanze mbabwire, aba ofisiye benshi cyane bakomeye mu gitero cya Sikoyi cyabereye Warungu muri Bwahungu, aho babatiza Nazareti, haguye abofisiye benshi ba RDF batari bashobora no kujya kurekipera imirambo, kuko aho hantu hose iyo site miniyeri iragoswe. Lewazarendo bategereje force iraza gutanga intervention kugira ngo tware imirambo, ariko ibi byose mureke duce turebe. Ariko amazina y'abari barimo n'abaguye munsi ndafite, n'amafoto ndafite inbox nirinze kuha abantu, kuko hamateye ubwoba. Bamwe na bamwe imiryango yabo turayizi, ariko mureke tubireke. Ariko ibi byose tuvuge ngo igihugu cyagushijano ishyano, kigira abajenerali 54 batazi gupadiriya, kigira abakoloneli 100 batazi gukadiriya, kigira abatuna koloneli 1000 batazi gukadiriya, kigira abamajoro 1000 batazi gukadiriya, abakapiteni ntazo umubare batazi gukadiriya. Ariko ibi byose babireba, reka tubanze tubabwire ngo amakuru turafite ko n'abo bana mwohereza hariya baduha amakuru. Ibyabereye Walungu, Gahungu, Mubatiza, site mini Mubatiza, Nazareti, radiyo umwe yari ihari. Amafoto yose ndayafite, nabo bafande bahaguye amafoto ndayafite. Imuta yatangaza, Kigali itayatangaza, abo tubana kuri radiyo umwe muzayabona. Icyo aho bisigaye biryoheye, bambwiye bati François ntabwo natwe twiyanze, ati ubu ngubu urugamba RDF mu Rwanda rwa Paul Kagame na Bamubaraka barakubwira ngo nusubira inyuma nta gafuni, ngo ugize imana wakwicwa na Sikoyi cyangwa drone CH4B. ngo nibyo bababwira. Banyarwanda mucecetse, badepite mucecetse, bakoloneli, ba generale mucecetse, ariko iyi ntambara arimo muyireba. Kambanze mbabwire, ibi byose, nyuma y'ibi byose, Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, badepite, basenateri mucecetse, mwese dufitanye urubanza. Ariko amakuru ndayafite, amafoto ndayafite, amavideo ndayafite, ibyabereye Walungu muri site miniyeri ya Bwahungu, aho mubatiza Nazareti, aho kugira ngo havukire umukiza, ahubwo havukiye amaye agaciro atuma mujya kwicisha abana ba rubanda. Banyarwanda, this was the breaking news. Nanjye nje kubabwira, nabwiye ngo mbahaye ibyumweru 2,
hagiye kuba impinduka kandi zikomeye kandi mwarazibonye nyuma y'iminsi 2 uriya mugabo avuye muri Katari akaza Kigali akaza Kinshasa ni warning baje gutanga i Kigali ko katimo turabireba cyane uko ibintu bigenda bigenda ariko abana b'Abanyarwanda bamurashije nk'ibisanzwe rero yari breaking news nyamugejwe na Komanda François kuri radio umwe ariko babwira ngo niba bakora subscribe like and share kamubwira ngo iyi ntambara irimo iragira kumwisho kuko finali igiye gukinwa akicyo baje abana b'Abanyarwanda bagiye kugura mu nyungu samwe n'atagambwa wahisemo kudakadiriya n'abajenerali mu ntona nabona afite badakadiriya ariko byose mureke muceceke turebe intsinzi y'imirakomanga murakoze cyane kandi turabakunda kuri radio umwe mukomeze kandi Abanyarwanda mwirinde amacakubiri mwirinde mu nyangire kuko ibya Paul Kagame na RDF yiwe birimo biragira kwiherezo dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afurika ku isi yose dukeneye amahoro dukeneye amahoro